Alright everyone, subscribe to Hitsuraang Kulisaw. What's up guys? It's me again, Hitsuraang Kulisaw with my friend. Punta sa Shibuya. Muli ay na nagpinas ra ba? Kauban niya akong mga friend nga mga Hitsuraang pod. Pero kaduhar sila nako. Hitsuraang Kalabaw. One of the busiest street in Japan. Og sa Hachiko no? Hachiko. So, Shibuya. kubanin ninyo guys. Tara! Let's go! We just arrived at destination guys. Shibuya. Oh, dali dagang kayong tao. Kami diri sa Hachiko guys. Ang iro, tapukan ang iro diri. Mo ni pinakabuotan ng iro sa tanan. Di ka busy dito guys. One of the busiest street here in Japan. Awa. So hey guys, I met a friend. His name is, what's your name? Right? William. William, yeah. And he's giving his laptop. I mean, I'm buying his laptop today, so money ang laptop. So I'm going to check. I'm going to check if this laptop is working. Yeah, it's actually. I hope so. I hope so. I just fixed it up for you this morning. Did you charge this one? Yeah, everything's charged and ready to go. After this one? After this one, I'm gonna go grab a bite to eat. Okay. And then I'm probably gonna go back to the gym, maybe. I'm gonna go this way. Okay, I'm going this way, so. Right. If there's a problem with it, just send me a message on Facebook. Okay. I don't think there will be, but Thank you so much. yeah. See you. Inay. Bro, magbaki. Bowling mo to. Maho mo to. Hachiko dati. Tungo sa kabaho. Kung ba na tong amigo kay mo palit daw ko siya para sa yung silingan na pod. 12 kabuk. 12 kabuk sapatos paliton niya.
palitan ni guys kay berting kana mahal kayo guys. Gwapo kay art dire guys. Tulog. Come on. これだって言って、Wi-Fi 禁止しないといて、充電して起動しておくってことを言ってあれですね、どうですかあれ、声を送ったりとか、こっち反応しなかったりする。そうなるよな。それ不安になんないじゃん。なんだっけ、金庫だかパーボだか、なんかそんなね。なんかおやつをね、あんな感じのそれぐらい自分おやつが出てくるからその前に言ってた Mahal silang mga pets dire guys eh. Mani okay sa Japan. Tanaw sa midiri kung kasing nadi kayuhan. Wala may na daw guys kay bate kayo. Kami kao yun. Time. Halinon jud kay midiri guys. Lakay nga malit din. Lakan ni ako. Mano bestseller nila dire? Ito, pang night nga sa ito sa bad treat. Yun ako. Bestseller nila. Gwapo kayo mga sapatos dire. Mukha yun nga section. Kami napalit kay mahal kayo. Wala mo yan. Window shopping. Window shopping lang tanaw lang. Sale. Ito nagkagubot ang mga tao. Kay brato ra kayo guys. It for me guys. See you in the next vlog. This is Hitsuraang Kulisaw making random vlogs every day. Peace out. Alright everyone, subscribe to Hitsuraang Kulisaw.